الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanguan haram Islam, Alhamdulillah, dari naisap kita ni zaman na ito ini. Kaya na sinari ang programa na ito bagulong ta kabla iftar. Dari niya waktu ini, dari in guru na ito mulia, amoy in long ta dimihil ka ito tanyo pengajian, serta pagpatuntong na insya ni asal kawiyak saan dasing kita ni orang panagnaan ito, amin wala nakabutas yung programa na ito, insyaAllah. Yari siya wihayaon, ito balko in guru na to kalasan mayroon na lugayin dekan na Syekh Ishaq Muhammad bal yatafaddal fadilatuhu mashkura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mahuli mga palanguan na muha agama Islam, lando ako makugiwan makuyag amuin tumukbal sin amuin lafal-lafalan kabiyak sahan sin kita niyo pagbabakan iwan pagbubutasan amuna in lafal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsarang sukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan niya kita magbalik waktu amuin makapagbay mata kita niyo iwan sin amuin bulan sa mulya-mulya amuna in bulan Ramadan amun piyakarisin Tuhan Rabbul Alamin ini marikato niyo nagdarasin amuin ini tamba manamba karayawan amuin bang natuunyukon in taod sing karayawan di natu maunyuk bang natu bilangon in taod sing karayawan di natu mabilang amun diarasin Allah subhanahu wa ta'ala marikato niyo ambuk na rin ang mga salagbo-lagbo amuin mga palihalan sing kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ipon niya amuin mga nagmamasyat kaniya bang siya mga yu kaampunan patuhan Rabbul Alamin waktu simbulan Ramadan na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Mga palangkungan na muha agama Islam, hari ko pahikatuy inamuin biya mga maudu amuin lauta palihalan sin pagtaban sin waktu inamuin biya bisarahon ta babangkil ko inamuin biya mga amuin tahun 5 way pag-igsin bulan Ramadan na yung halawman sin kita niyo katantan biya tarkadjut amuin wala na to kalimatahi limatong maun kato biya day sabahat to wala na to kalimatahi mini taray kato sa rundoon in bulan Ramadan hawak to nanay ko din bulan Ramadan na yung kato niyo sinamuin mga tahun 5 way wayroon ang buok na yung kato niyo nakatali atawa nakatanto sin amuin magbak pa siya magbalik iban si bulan Ramadan. Sumukawain Allah subhanahu wa ta'ala amuin kawasa iban bay ulungon ha mga ipon niya na aw na rin kato niyo misan wala nakatanto amuin lang niya makapagpay mata magbalik iban si bulan Ramadan yari nakita niyo walaw si bulan Ramadan magbalik nakapagbay mata iban si bulan Ramadan. Sumukawa na tanto na sadya aon na yung mga katawtay manghuran na to amuin na wala na magkita iban simbulan Ramadan amun inigan simbulan Ramadan sin tahun 5 way nabihayaon 5 imbulan Ramadan wala na rihalaw man sin amun kita ni katan in mga katawtay manghuran na to ini muna murah-murahan bang mayan in amal ibadat nila tiyay masin Tuhan Rabbul Alamin katantan manahot iban maaslag biaday sab sinamuin miumuhot si kita niyo sampay paadlaw ini amuin hangad hulat na to Allah subhanahu wa ta'ala magmantay maun niya in amal ibadat na to alaw man simbulan Ramadan
iwan tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat na to misan wala na roon in bulan Ramadan. Mga palangkungan na to namuha agama Islam in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini 2 bulan pa inamuin lugay sin pagdaratong datong simbulan Ramadan in siyari na magkunhod in pagpangayo niya ruwa pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin bang mayan siya dihilan sin Allah ta'ala waktu makapagbay mataiban simbulan Ramadan asupaya ikatunay niya ro nalauman niya inamun mapatut itunay niya alauman sin bulan Ramadan asama betuin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karungukan mo waktu pa simbulan Rajab laum niya Allahumma ballighna Ramadan pagbalik-balikan niya Allahumma ballighna Ramadan in makna niya utuhan kuna pasampaya kami matupa amuin bulan Ramadan utuhan namu pasampaya kami matupa lauman sinamuin bulan Ramadan in maksud sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanbihayat to pangayon niya fa Allah subhanahu wa ta'ala bang man siya karihilan waktu amuin makapagbay mataiban sin bulan Ramadan asupaya siya amun law si bahasa Anggalis makatik sin advantage atawa makatik sin opportunity amuin makatunay siya sinamuin sa lagu-lagu pag-ibadat doon halaw sin bulan Ramadan iban makatayma siya sinamun karayawan diarasin Allah subhanahu wa ta'ala diarasin Ramadan na hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa mga ipon niya hawabaw sin gumi amoyat to na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanto na sadya abi ayat to ikagin niya magsadya na apabila siya dumatong na mon palaw sin bulan Ramadan dumatong na yung bulan Ramadan maun kaniya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kataan sin sa suku sin hinang niya amin aun parsupatan papakaradyaan dunya in to ibin niya hakiran niya in mga amuin hinang sa suku sin mga hinang amuin aun connected aun parsupatan papakaradyaan dunya ibin niya dihilan niya priority amuin alupon niya in amuin kataan isab sininang amin aun parsugpatan madto pa amuin pakaradyaan adlaw akhirat labi-labi na aula amuin kataan sininang amuin magkapos pa idahan inini kaniya day dihadun niya sampai pa adlaw akhirat amuyan to inamuin inang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to simulan Ramadan labi aula na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangha mamut na inamuin waktu simbulan Ramadan amun bahagian ikatura kuman na inya to concentrated na rin na siya magkuha na yung halom si masjid magtunay na sadya sinamuin amal ibadat amuin inini kalakihan itunay ron halawman sin amuin bulan Ramadan amuyat yun hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in mga kita niyo mga palanggungan na mo agama Islam in kita niyo dia kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin pianduan kita niyo sin agama na to amuin suway kita niyo mangikot haamuin kahinangan iban sindaakan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inhati niya bang kita mangikot iban amuin magad haamuin aturan iban papanaw amuin hinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subay rabi hayat to in kataan sin hinang na to amuin taka parsugpatan tungod pa parakala dunya na ineto hibin tanaa doon nakiran ta hibutang tanaa ineto bukun ka na hibutang bat pasaran tana sa aun doon dihilan ta hinang dahil amin mga lando nakalanduin halka niya nakalanduin ka-importante niya amin subay tarihilan sin waktu ta amuin ipag-amal ibadat ta hawak to simbulan Ramadan in mga kaibanan hinangat to manjari tarayat to balikan manjari tarayat to hinangun haamuin waktu bisan wala naroon in bulan Ramadan sabab inamuin mga ini paghinangon si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamaw muhanto damun mga ihinangon tartanto halong simbulan Ramadan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bang upamakun amo in Nabi bang amo in linta mon pamulaw ta pag-ibadat pasalan puasa na kabaakan ta
dun halaw man si bulan Ramadan, in Tuhan Rabbul Alamin, siyara niya in amon mga ibadat, halaw man niya. Biyasin amuin mga ibadat, ini ni pag puasa ini. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, dun halaw man sin amuin bulan yan, amuin pag-ibadat, ini ni maka hangka bulan in lukay niya, asalaw halaw sinang kataon, amo na bulan Ramadan. Siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa kaniya, amuin puasahon sin kita katluan adlaw, at awari na mabaday haka kawaan tag siyam adlaw, halawom sin tiyak-tiyak hangka nini tahon, amo na tilaw ta bulan Ramadan. Aun ka ba akan taray doon ang mga pag-ibadat, puasa, amuin, maka minsan halawom sin amuin, ini hangka bulan, halawom sin amuin, makatu halawom sin hangka bulan, atawa makarwa, biasin law ta amuin puasa, ini ni adlaw isnin naman sin adlaw Khamis, inyan syara masru dengan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagpuasa doon halaw man sinamuin bulan yan. Damikian, aun na yung mga siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpuasa halaw sin bulan Ramadan. Amuin law tabi ang mga ini halaw sin ini ni hangkapito at halaw sin hangkabulan. Mga unong adlaw, kaya sinamun puasa Syawal. Hakataan si tiap-tiap sin nakapuasa si bulan Ramadan, ipagpasampul na amo in puasa nila si bulan Ramadan, aun unong sunnat na pula, ineto dahil nga mga ibadat masru alawm sin bulan Ramadan, in mga yato. Aun para doon, biya mga tingi dahil nga mga inibiulanan, biya si mga bulan Julhijjah, ang pukasuwangan sinamuin bulan ini Julhijjah, in mga yato, pag-ibadat, pagpuasa halom sin tiap-tiap, maka minsan halom sinang ka tahon hangka adlaw in mga yadto. Puas day doon in mga ibadat dukaing, biyasin mga ibadat amuin lauta ini ni pinansyal, amuin mga ini ni pius pa sin piudji sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao, amuin naghihinang sin mga pag-ibadat pinansyal halaw man sin bulan Ramadan, biya na sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila ini yunfikuna amwalahum ini fi sabilillah, amuin mga tao nagnanapakasin mga amuin alta riziki yan ugara sin Allah subhanahu wa ta'ala, inatu yudji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tuloy nga mga ibadat masru ahlaw man sin bulan Ramadan, iwan ha bukon bulan Ramadan. Damikyan aun dahil doon ha mga pag-ibadat, amuin ibadat sa lagu-lagu, sibu dahil bulan Ramadan, iban sibukon bulan Ramadan, biasin ibadat, amun lang tapag zikir. But in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataan sin waktu niya, pagpakayon niya, ipagjidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatauran sin waktu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di niya pagpasaran lumaway, in waktu hari niya ikapag hinang marayaw. Amo yan to, nasabat to, masru, in pag-amal ibadat, biasin pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, biasin lauta dahil haraan pagtahlil, dahil haraan pagtasbih, dahil haraan pag amuin ini ni takbir, dahil haraan pagtahmid na in pag tasbih, amo na yung maglafal kaw sin subhanallah, in pagtahlil, amo na yung maglafal kaw sin la ilaha illallah, in pag amuin ini takbir, amo na yung maglafal kaw sin kalima Allahu Akbar, in pag ini tahmid, amo na yung maglafal kaw sin alhamdulillah, in katan ini ibadat sa lagu-lagu, inangun sin amuin kita, ipon sin Tuhan umat sin Nabi, sibu dahalaw man sin bulan Ramadan, iban sinabi kong bulan Ramadan, sa labi akdal bang amuin hitunay mo siya amuin waktu bulan Ramadan, malago inamuin kuan niya, lipat in karayawan niya, dahil sin mahinang mo siya habukon waktu bulan Ramadan, in mga ibadat ini. Kuno siya, biyutang sin Allah ta'ala, in waktu sin mga ibadat, amoy sa lagu-lagu ini, siyabot ko ini, dengaran pagtikir, dengaran pagtatil, dengaran pagtasbih, dengaran pag
ini ni tahmid pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyan to sin Allah subhanahu wa ta'ala in sarayaw-rayaw waktu niya amunain adbara kullis salawat. In makna niya ha kahoy na pusan sin kataan sambahayang fardo. Atin niya, maubos ko magsambahayang fardo subuh, sunnat dakula doon, ibadat dakula amuin, lapad kausin amuin, ini ni kalima subhanallah, alhamdulillah, ibasin Allahu Akbar, makakatluan tagtu at tiap-tiap maubos ko magsambahayang subuh. Demikian, haubos magsambahayang ini zuhur, sambahayang asar, magsambahayang maghrib, magsambahayang Aisyah, inyatu waktu niya. Tiarta piapanjari sin Allah Ta'ala, in amuin lagu pag-ibadat ito, doon ha waktu niya amuin sa kahaba mo maubusin pagsambahayang fardu. In sumunod na dito, ha waktu subuh, iwan ha waktu mahapon. Haparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayuhan nasu dhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. In mga pag-ibadat ito, siyabot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang kuno mo yato hinangon mo ha kahaba kau maubos sambahayang fardu. Hinangon mo inato malaggo inamuin ini ni parakala sin ibadat ito. Ini karuan niya amuin hinangon mo siya waktu ini ni mahapon malaggo. Dua in waktu niya. Sabot halaw sin parmanhay doon. Inamuin ha waktu niya at barakul salawat iban sineto amun law niya ya ayyuhalladina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Amo yato paghinangon sin amuin umat sin Nabi. Amo yato yung pangikutan taha Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu matong bulan Ramadan. Na sabab bulan Ramadan ini tiara marikato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagdara sin amuin bukun sadya ang kanalang tarima itong nikmat dara niya, sabab nagdara sin pandu amuin pagamal ibadat makawa taroon ha lauman si bulan Ramadan na suway ini mambaribak kaskato niyo katantan misan wala na roon bulan Ramadan, suway pagamal ibadat na to alauman si bulan Ramadan mambaribak kaskato niyo misan wala na roon bulan Ramadan, gam lumabi amun kaagi na to in kaayad na to sinamal ibadat na to, subay gaman labi pa rin sin amuin kaagi na to mag-ayad hawak to si bulan Ramadan. Bang amuin wala na rin bulan Ramadan, but inya to manunjuki. Bang in amal ibadat mo, but in kaagi mo nagtunay labi pa marayaw na si pagtunay mo sin hawak to bulan Ramadan, manunjuki sin in ikaw ng baribak kastud kay mo bulan Ramadan. Nakakawa kau tuod sin panduan sin bulan Ramadan, in ikaw kaya panduan tuod marayaw sin bulan Ramadan. Bang in pag-amal ibadat mo, gaman di mayaw, ini pag-ibadat mo, habukon si bulan Ramadan dahil sinawak to si bulan Ramadan. Yato'y makna niya, gaman di mayaw in pag-ibadat mo, manunjuki law si basa ang galis sign sin in pag-amal ibadat mo ha bulan Ramadan, kiyay ma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amun kaya tunay mo halawang si bulan Ramadan, in sign niya yari in tanda niya misan wala na rin bulan Ramadan, gaman kimusog in pag-amal ibadat mo, gaman di mayaw limambi marayaw in pag-ayad mo, amal ibadat mo, aamuin wala na roon in bulan Ramadan. Amo yan mga palanggungan na mo, kama Islam, in makatut, amuin hinangon na to, sa kahaba dumatong in bulan Ramadan, marikato niyo na mga palanggungan na mo, kama Islam, tumtuman niyo, amuin pakaya niyo, tuod in waktu niyo, in waktu sin karuhi niyo, biyosin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaniyo, doon hariin na inaon kamumpaatan kanyo. Halaw man si dunya sampai paadlaw akhirat. Amuin hawakto, amo hindi na magkamumpaatan in uno-uno. Amo inday nga mga hinang atawa alta, atawa lang tabi mga kawasa, atawa amo inbiya mga panungo. Biyasin parman sin Allah Ta'ala, yawma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. In kaagi na to magtunay mag-ayat sin amuin ini waktu ipaghinang na to sin amal ibadat na to, in kaagi na to magtawan sin amuin waktu ipag-amal ibadat na to
na amuin ari na to mag-ayat kaniya supaya makakawa kita niya sing kapaidahan niya. Amun bang dumatong inadlaw amon di na magkalarihan in alta di na kapagkapaidahan si tautag alta in alta niya, di na kapagpaida sinamin tao matao din panugo niya. Damikian amura kuman inamo in magpaida kaniya isisyu na sadya indimatu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin atay biya sawasa inlanu sin amuin ini iman atau pamarat saya niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wairuun tamaktautuk dahil nga pagsilik iban pagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yan in makakawa magparuntungan dakula. Mga palanggungan na mo kama Islam, ingatan niyo tuod sin in waktu landok mahal nga in tiap-tiap sa saat lumaway rin kato niyo amon di na to mataban kapag hinang marayaw inya to mahitong kalugian kato niyo. Maitong kalugian kato niyo sarta susunod na to haadlaw mahuli in paglabay sin waktu amin wala na to napakay paamuin takakapaidahan kato niyo dunya iban akhirat. Inbaita si Tuhan Rabbul Alamin alawm sin parman niya mahamulya tu ayat haupu siapahan niya law niya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala famasa in masa pagyanun amuin zaman amuin jimaturun in kignut kuhiwal sin anak po Adam tungod 7 pakarayawan ka atawa pakangian amutin masa pagyanun na lausin Allah subhanahu wa ta'ala imano siya hamasayan halawm kalugian buat malengkan amurain wala makasud palawm kalugian amuin mga sila amun amanu amun namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala wa amilus salihat iban amuin naghinang marayaw piyag amal inini marayaw nila inamuin mga hinang nila amal salih wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr piyag unuhan nila piyag wasihat-wasihati nila in waktu singkabuhi nila pa kasabunalan iban piyag wasihat-wasihati nila in waktu singkabuhi nila paamuin pagsabar na in pag yanun lang niya amuin pag wasihat-wasihati ha amuin inini lang ta inini kasabunalan law si mga mananapsir amuin maingat dahil nga mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na lang niya in panawag-tawag paaka masin Allah subhanahu wa ta'ala dahil haran sin amun ilmu kasabunalan amo na in panghindu ha mga tao na aawam iban pagpasayo atau pagpatumtum ha mga tao na lulupa amo yan ito yung pagyanong lang niya amon at tawasi bilhaq amuin panawag-tawag maun pa amuin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala haran sin ilmu kasabunalan iban amuin panghindu ang mga tao amuin awam iban inini pagpatumtum ha mga tao inini nalulupa na impagyanong lang ni at tawasi bisab in kalimah sab habasa sin Arab imana niya amuin pagsabar amuin kondisyon mo in ginhawabaran mo doon ha pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala kondisyon mo siya doon na pagtaatan pa Allah ta'ala amun di mo siya alawon huminang dahil nga mga hinang amuin bukon pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala labi awlala pagmasyat pa Allah ta'ala amun timanasin pagyanon amuin pagwasiat-wasiyati at kasabar harihay ni nantang niya sin pagyanon kasabar tung kajinisin bahagian niya daw sin mga ulama nakauna tung kajinisin pagyanon kasabar law niya as-sabru ala ta'atillah iban inhikarwan niya as-sabru ala ma'arimillah inhikatu niya as-sabru ala aqdarillah il-mu'lima inhati niya sin as-sabru ala ta'atillah amuin kondisyon mo in ginhawabaran mo doon na pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala
di mo tuod inbaran mo, dihilan amo in chance makahinang siya sin uno-uno na hinang amo in bukon pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta amo in piyang lalangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo anin makna niya sin amo in as-sabru ala ta'atillah. Ini karuan niya as-sabru ala maharimillah, ibiyadahat tu natin niya kumbisun mo ingin na hawawaran mo doon ha amuin pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, di mo alaw ning ginawaran mo himinang sin mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sa umul mo buhi, sa umul mo buhi, di mululan ning ginawaran mo himinang sin amuin bukon karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa umul mo buhi. Amo atin makna sin pag as-sabru ala maharimillah, na ampay pagyanon daw niya as-sabru ala aqdarillahil mu'lima, amuin lang na subay sabaran in kadar kaya handak sin Allah ta'ala, amuin nagdarasin karinsanaan biadinin hati niya yato, amin sabaran mo in kadar kaya handak sin Allah ta'ala nagdarasin amuin ini ni makaririn sana nagmarasin masakit, upama niya na makajari sumudit to inamuin biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ujian kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga panguji sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wat thamarati wa bassiris sabirin. Ulaika alladina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun. In biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita ujian sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil haran pag-uji sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pananamun kita ini pananam kato biya mga kabubugaan na aun na yan tao habuka sa jari na makapas dahil ujian sin Allah ta'ala, amin kumaruk in amuin buka malawa sampai ipanganal fa Allah subhanahu wa ta'ala bang pananamun sin Allah ta'ala sin parakala amuin buka malawa sampai ipagtuhan yan habuk dengan mga uujian sin Allah ta'ala, amun tao aun di makapas aun kapasan niya na in mga makapasa ujian sin Allah ta'ala siyang lit niya maun arhul sinayat siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao makapas khawfi wal ju' hakdi uujian kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin wala na kau nabiyaksa, di mo nakatumtuman bangka ano kau nakapagsandal hakdi man uhaw, di mo nakaingatan misanin parasahan sin tao miskin amun way mainum iban way run makaon, di mo nakaingatan in pananaman sin mga tao miskin, di mo nakaingatan bang kau kaano hapdi iban kaano kau iuhaw, pananamun ko sin Allah ta'ala hapdi iban uhaw, ina to titistingan sin Allah ta'ala kay mo aun yan di na makapas mamung magha bang makananam sin hapdi bang makakananam sin uhaw kanupahan sampai Tuhan niya mamungo na amon lang sin kwan mamung magha na indalo pa dinas na bang unin ni pamung ampay na muin mga inipon sin Allah ta'ala amuin ini makapas dito na in pamung nila marayaw inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kataan minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal, amuin mga piyapagdarapa-dapa sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin parasahan halawm sin kasanyangan amuin di na magpakananam singi parasahan na pananamun sin Allah ta'ala kumulang in pangalta nila mahinang amun mga bukun barhajat mahinang na sila barhajat inyan titistingan uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala wa naqsin minal amwal wal anfus aun nga mga kalasahan kakasihan kalasahan nila amo hindi sila mabaya butason amuin hakabuhi nila na in mga yan titistingan sin Allah ta'ala mabutas kau iban sing kakasihan iban sing kalasahan mo biji sin jantung mo aun waktu mabutas kau iban niya aamuin guwa dahil halawm sin pagbaya mo inyan wayroon buli rapat tayong sisa kau tumaalok pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan titistingan bang kau timaalok pa amuin karidaan sin Allah ta'ala na inyan makapas kau na aun na rin ang mga yan di makapas sabab mamumong na way bida may taisab sin Tuhan
kawaon pa may tayo sa sintuhan wala piyaran yun, bata-bata pa atawa uno yaon. Sana rihilan na atyan sintuhan na mo natin ya. Makahinang pa sinamuin biya mga kuwan. Sa kaula-ula sila yung labi maingat tayo sintuhan, kaya ingatan nila sin makahinang marayaw yung mga kuwan nila. Bukun amuin hinang mga ibang lumanyot. Sa ula-ula sila yung labi maingat tayo ng Allah Ta'ala. In mga yan titistingan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, aon na doon ha mga amuin, supaya maluhay sumud palong sin panganal, sin mga kita niyo, amon dimurungog biyayaw na program, amun lang niya sabalan inamun kadal kaya handak sin Allah Ta'ala amuin jimatu nagdarasin amuin kabibinsanaan na masabot ko kanyo imbiya si mga bulan 5 way pilal bulan na 5 way yaw jimatu kato niyo halom sin sambuangan matao din mga tao marayaw iparasahan nila matao din mga tao mag-amal ibadat patuhan nila makusugin iman nila patuhan nila sumukawa di matong inaramala na aunin pagsunog, na aunin paglingog, na aunin pagbuno. Matao din mga tao maraw parasahan, matao din mga tao mag-iibadat, makusugin iman pa Allah Ta'ala, kaya sa bulak na nga naum sin parasahan nila, matupalaum sin kabinsanaan, sampay paadlaw ining kaibanan, wala pa makababalik palaum sin parasahan nila, wala pa makababalik palaum sin kasanyangan nila. In mga yato, sud na nga naum sin jumlahan sinamin daw niya, kadar kia handak sin Allah Ta'ala nagdarasin amuin ini kabibinsanaan na inipon sin Allah Ta'ala bariman amuin nakapapas siya waktu sin bulan Ramadan na inhi pagpamung magdumatong in mga bihato hantang niya titistingan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala uno inhi pamung nila laung niya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amo at ni pagpamong nila, pagbalik-balikan nila, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na, in mga yato, amo at ni pagpamong nila, nalaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muflihun. Subhanallah. In mga yato, garanti rin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga biyayat tuwin, ininikya Tuhan nila ubos titistingan kanila sin Allah Ta'ala sala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah salawat day nga amuin Tuhan nila iman sin rahmat amuin hati niya sa kaula-ula garanti dihil kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kasalamatan iman sin rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amun hilihil kanila na hindi dunya sila sampay padlaw akhirat na sila rai magsaksi dunya iban akhirat amuin mga tao nakapas haamuin pagyanon, amuin titistingan at awa uujian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amuy at mga inini kapalanggungan na muha ka Islam, in mga waktu na to, lando mahal ka. So ito dito jagahan na to, sabab in siap-tiap sa saat lumabay rin kato din na to mataban ni kapag hinang marayaw, na inya to maitong kalukian kato niyo, bukod sa dama itong kalukian kato niyo sa itungon na yato rin nga account sin umur mo. Account sin umur mo rin dito. Sa kaula-ula na minus na yato rin nga umur mo. In mga hinang yato, in mga kalukian yato, wala mo na kaya tunay na dahil nga mga kalukian, amo in susunod na to adlaw ini mahuli. In mga yan na. Biya na sinamuin nakikukain na. In mga waktu na bangyan bukon isulat kay mo, amon karyawan kay mo, na isulat na yan against kay mo. Amin bukon na ikangi na kay mo. Asa beto na ano, pag buliraya ka mo, tumabang mga palanggungan na mo, haagama Islam, tumaban sin amo in waktu, iban sin umur, amo in piagbus kato niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipaghinang marayaw. Sabab karna, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, piyapanjarin niya indum iman sin adlaw waktu ipagtatag-ipon, ipagtataat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya sin akin niya, aparman niya mga mulya, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. In Allah Ta'ala siya in nagpapanjari sin dum iman adlaw amuin hikapag paid na sinamuin mga tao
amuin mabaya manuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amuin mabaya sila, amuin inini maghinang inini sin karayawan, sin karidaan, sin Tuhan kanila. Amuyanin amuin kuan. Man arada an yaddakkara aw arada syukura. Mabaya magsyukur ha amuin nikmat yan ughara sin Tuhan Rabbul Alamin kanila. Nah, biadahat tu. Biar do sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo sibu dalam simbulan Ramadan iban simbukun law man simbulan Ramadan in mga 5 pagsambahayang amun halaw man sin waktu na tutupong-tupong. Biasin na tiap-tiap sin dumi ban adlaw. Biasin na mo insabit sabut sin Allah ta'ala aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Siapot sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu yaun amuin ipagtatagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai pa amuin dahil nga amun tagna limitik in amuin matasin suka sampai palumad sumadlop in matasuka amuin sumud in katigidluman sindum na in waktu sa rayaw-rayaw amuin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagsambahayang nakaatawa pagbasta sin Quran amo na yung pagyanong law niya Quran al-Fajri. Quran al-Fajri, inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Amuin waktu amuin sulusil layl akhir. Yan imbay tasin mga ulama mananapsir amo na in waktu sin sulusil al-layl akhir. Na amo na yan inamuin timugdan amuin mga pag-iibadat sin mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nakapagpaid da nakakawa kapaidahan dahil nga pamando sin bulan Ramadan, simulig halaw pag-ibadatan halaw man si bulan Ramadan, amo na imbiyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yuntiqun. Amuin mga sila nakapaid dalang kapamando iwan pangindo sin amuin bulan Ramadan nakataban sin pag-ambal ibadat hawak to sin bulan Ramadan napakay nila inamuin waktu yanong wala kanila iman sin umur nila halaw man sin bulan Ramadan na in sila nakakawa kapaidahan dahil nung misan wala na roon in bulan Ramadan in sila tumahay inkid bangid nila rin kakukulangan di na sila magpakaragpak inkid nila pakulang nagdurua pa Allah subhanahu wa ta'ala karena simbuka dahil nga amun siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala iman karena sin amuin syuak paamuin karidaan sin Tuhan nila hirihil sin Tuhan nila Rabbul Alamin yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun bukun sa jariyaya to sa sampay amang mga rijiki yan ughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpahahampit sila mga pagkain nila piya mamahagi nila pa mga pagkain nila in mga karayawan dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga tao yan amuin mga tao nakapangaji alaw man simbulan Ramadan nakakawa hapang Hindu simbulan Ramadan tuju pa pag-ibadat na aun dahil kanila lang sin Allah subhanahu wa ta'ala waka law sinamu ini Allah subhanahu wa ta'ala ini siyabot dahil doon wa kalilan minal layli wa kanu kalilan minal layli ma yahjaun in kaunan nila dangal day nga amuin dumyaon ini pagkatug nila dangal day nga tug amuin sin dumyaon ini pagkapaghali-hali nila in katauran sin waktu nila amuin piya pa kay nila ipagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in mga tao amun siyang lit sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin amuin parman niya mahamulya amuin mga sila nahauno bahain kita niyo mga palanggungan na muha agama Islam amun nasabot halawm sin parman ka ina amuin law sita inini lugi nahinang dua pari dua inini pari dua pihak aun pihak na lulugi aun pihak nagpaparuntungan nahauno ba kita niyo rin nga ruwa pihak kato dahil ka kita niyo amuin pihak si mga tao nagpaparuntungan at rin nga amuin pihak amuin nalulugi amuyating ko na mga tuwan mga palangungan na muha kama Islam na ando ayaw na to lifatun in waktu amuin
ianughara kato sin Allah Ta'ala, ayaw na to pasaran in waktu, iwan sin umur, amuin piagbos kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin kapasaran na to, lumabay inang kasasaat sa jari na to, ikapag inang marayaw. Miyatay nambuk na nga mga mag-aamal sali, abuk waktu amun miyatay, na timuin luha, waktu sinada sa rangkamaw, timuin luha, nagtangis. Naasusin mga amuin, ini karagayan nila ron haraig, malikaw niya, timangis, uno yung kiatangisan mo, nadulaw niya, yung kiatangisan pulaw niya, hambuk, dum nakalaway, wala ko kaya pagsabayang. Iwan hambuk adlaw nakalaway, wala ko na puasa. Subhanallah. Amurayat to nalit siya sinang karum, wala nakasambayang. Iwan nalit siya sinamunang kaadlaw, wala niya kaya pagsambayang. Amo na intiangis niya, awin waktu, amuin masalay na inamun jasad, inay niya waray nga amuin jasad. Subhanallah. Inipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin di mo junjung sindi akan niya, lima layo siliangan niya, amuin lugi tiyo-tiyo, nahauno kita rin hato na mga palanguan na muhang kabislan, in katauran dahin kato niyo, magmaap na kuman kamo, in kamatauran dahin kato ni bihayaun, amuin mahal nga, in waktu niya tiyo-tiyo, ikarungog sin amuin, paghutba alawm sin masjid, mahal nga, para kara dakulain amuin waktu ma, gasto niya hahilugay pagsambayang inini jamaah halawm sin masjid, pagsambayang jumaat halawm sin masjid, aun waktu in piling niya bang siya makasud palawm sin masjid, biya siya sin nakasud palawm sin jir, di dumayaw in para saan niya bang siya makaguwa sa ruun-duun na yung halawm sin masjid, bang makasud na palawm sin sapan sin sambayang, na biasin sa pantun nakasud palawm sin biyutukan kahuy yaon mabaya limimpukan gumawa na yung halawm sin biyutukan, ang pasiya rumayaw in para saan niya, bang makasud palawm sin sapan sin amun kuwan. Aun waktu halawm sin masjid, nang lilingat-lingat, aun waktu yung pagsambayang, pagkaunahan niya na sampay mga imam. In imam iyang pasung sumujud, yato na siya nagsusujud. At away in imam iyang pasung rumuko, in siya nagruruko na. Pasal sin bukon halawm sin pangandal marayaw, wayro na iyahang paruin amuin pag-ibadat, nasa sasaw sin amuin, iban mahal ka in waktu kaniya, amuin, ini para kala tiyo-tiyo, ikakasto niya rin halawman sin pagsambayang jamaah. In kaiwanan, sumud palawm sin amuin, ini masjid, hawakto amuin, suway nagkakamat na. At aun waktu in kaiwanan, makasud palawm sin masjid, lima labay na inka laguan sin amuin rukun sin sambayang amuin inini jamaah. Ang pamakasud palawm sin masjid. Subhanallah. In mga sa in waktu mahawa amuin ikakasto nila magjaga sin programa television, way halga kanila ray singkup sampay kalapitan adlaw, in magpanayam sinlaw na playing card aun waktu kaagaran pa sin pagtuok, way runet to halga kanila sin waktu maubos amuin maglutayan sampay palapit adlaw. Sa gawa pag amuin masuok na in waktu suhur, amuin pagsasahur na, mabahagi na magtuin doon ang kabahagi na kumanin amuin inini kuan masuok na pamaadlaw, natuin na sila inini matuog, tambulon na nila inamuin pagjaga nila sin pagtinggal sin sambahayang pardo, sabab di na sinamisan makasambahayang sin suko, tumuarok na mato. Yan ang kamatauran hihinang si mga kaiwanan, mga inini kataw-tay manghuran na to, mga nagdaraawa ka Islam, sumukawa wala na to dumayaw in panghati nila ka Islam, bangunin ka Islam. Pasabab bang dimayaw in kahati, di mabihayan inamun kahinangan nila, mga palangungan na muha ka ma Islam, in waktu lalo mahal ka balikan ko, hangka sa saat sadya lumaway in waktu, bang nato di kapag hinang pakarayawan inyato kalugian kato niyo, mabista bang yan bukon against kato niyo na tanto amuin pibor kato ni ruha na sa jaha, diin na in amuin kahantang sin pagtunay na to sin waktu. In umur na ibiyada sin waktu. Bang inamuin waktu na to din na to, mahinang masaboy kapag hinang marayaw, na inyan itugon dahil halawom sin amuin account sin amuin umur na to. Oo. Ibainus na ito na daw sin umur na to, inamuin mga way kaya puspait dahan mang nato di kapag inang sinamuin inini mga pakaradyaan, amuin
dia akan kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Nasa mabiyadto, mga palangguan na muha ka Islam, ayaw ka mo mainu-inumang mahitain Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan pa bulan Ramadan, nangangayo na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dia raot niya na patuhan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Bang makaratong na siya mo palawang simbulan Ramadan, na inamal ibadat niya, na tiyata ini biya bahagi-bahagi niya. Ingkatan, balikan ko sa sukusin amuin hinang aun parsugpatan papakaradyaan dunya inatibutang niya pakiran niya. Ingkatan, alupon niya amuin kataan sinamuin hinang aun parsugpatan pa adlaw akhirat amuat tuin alupon niya. Buat malingkan mang mauus na yung bulan Ramadan na balikon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kaibanan amun hinang amuin kaya tao niya bukon niya to hangkan biutang dito bati niya balikan niya lamang mauus si bulan Ramadan. Naing kita niyo naraak mangikut hanabi na to sallallahu alaihi wasallam naraak kita niyo magad simpanduan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sindaakan niya dia akan niya inamuin mga pagamal ibadat na sabot na to sibu dahalaw man si bulan Ramadan iban si bukun bulan Ramadan amo yan in mga ikalihim na mo kaniyo mga pananguan na mo haagama Islam sa kawa na anduin kami mangayo kami kaniyo kamaafan bang aun biyahin kabtangan hilalaungan diumog nyo rin di kamo biya mga masaplaha amo in pangdumugsin kamo na magdil kamo ini ampun iwan maaf kamo bukod nito amin maksud magpasakit kami si pangatayan niyo sa imaksud na mo sadya magdayaw si pakaradyaan sin kita niyo inkari na mo magdayaw sin amon pakaradyaan sin kita niyo katan biasin kari na mo magdayaw sin ginhawawaran na mo sabab amo yan imbayta sin Nabi nato sallallahu alaihi wasallam impagyanon iman sa bunal impagyanon ka Islam sa bunal amuin bangkaw maglasa ha amuin pagkahimo suway inkari mo lasahon in pagkahimo biasin kari mo maglasahin hawawaran mo inhati naman kau maghinang marayaw suway mo kung sadya tartanto pa amuin ginhawawaran mo iban si member si family mo bangkaw maghinang marayaw in karayawan suway sa plag pakataan pagkahimo manusia pakataw tay manghuran mo amo yan inda akan kato sinagama na to agama Islam daw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi bukon bunalin pagdawa sin tiap-tiap ang katauran kanyo in siya bariman sa kaino in siya luma sa pagkain niya bariman biya sinlasan niya hamuin ginhawabaran niya amo yan imbautan kato niyo sin agama na to sin Nabi na to sibu dahalaw simbulan Ramadan iban simbulan Ramadan mga paranggungan na mo agama Islam balikan ko insain iban sin tanda sin tiyayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat sin amuin ipon niya jagahan mo bang impag-amal ibadat niya halaw man sin bulan Ramadan jagahan mo impag-ibadat niya halaw man sin bulan Ramadan iban sinabukon bulan Ramadan bang gamayan di mayaw impag-amal ibadat niya habukon bulan Ramadan dahil sinawakto bulan Ramadan manunjuki intaw yan tiyayma sin Allah ta'ala impag-ibadat niya bulan Ramadan manunjuki intaw yan nakakawa tuod kapaidahan sin pamando sin bulan Ramadan sabab kaya pagpaida niya habukon bulan Ramadan inamal ibadat niya amo yan mga panangguan na mo haagama Islam in amuin ini hikapasampay na mo kaniyo karena sin kasi iban sin lasana mo haamuin ginhawaram abaran na mo na bukon sa jayat to amin to puton na mo di hakaingatan na mo na suway na mo ipamaki kaniyo suway na mo ipahati kaniyo ininda akan kato sin Nabita ininda akan si Tuhanta supaya amuin maitong bunalit pagdaawatain kita mariman sabab singkar na manasa kita kapag kahita iban sin in kita in umat Islam ibar iman pagyanon beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaingatan niyo bang isu Muslim sa bunal amun sa bunal Muslim pagyanon na law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi in Muslim sa bunal pagyanon amo in siyo in masalamat in mga pagkahinia muslimin dahil hakajahula kaisin lima niya iba sindila niya
Subhanallah, dua part sin ginhawaran sin kita siabot amo na in limay bandila mahita sabab in lima bang hipaghinang marayaw tingga daway taud sin karayawan mahinang sin lima biya dahat tu bang in lima ini paghinang pakayon ni pagmaksiat paghinang kangian na karuk in taud sin hinang mangi in maksiat makumit sin amo in lima asal itu siabot in lima biya dahan indila bang pakayon hipaghinang karayawan damikian tingga dawa itaud sing karayawan bang hipaghinang mangi na amo rabi ada hatu sabin amuin ini ni mataud din makumit niya amuin kangian sabab indila na aun waktu indila malabis dain sin pakukus aun waktu impali sindila di makawa uwatan gam dain pali sin pakukus bang mo iuwatan aun waktu umuli sa impali sindila aun waktu di pagkaulian. Nah, asal itu siabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imana niya in Muslim sa bunal di magpamumong hapagkahin niya Muslim, di magpaninggan-ninggan hapagkahin niya Muslim, di magbubungis, di mamumumong sinamuin mga magbibisara sin mga amuin bisara, amuin lukat lambing, wayron kaya po paidahan niya in mga ini Muslim sa bunal. Di mamababa hapagkahin niya inamuin Muslim sa bunal. Di sa in mga Muslim sa bunal nagpuprotect sin interest sin pagkain niya Muslim biya da sin kaakin niya mag amo in protect sin interest niya amin personal interest niya amo yan in Muslim sa bunal bukod biya sin kato ini misan masacrifice na in amo in interest sin katautay manghuranta bang mandi mataas sin interest ta ineto magsukol na kita mamarahin na kato bukod biyanin amo in Muslim sa bunal mga panangkungan namo agama Islam ini waktu kalau bukun na mahaba na duhulan ko inamo biya mga ini pengajian kaya tukbal ko kaniyo murah-murahan ini papagpaidahon sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo ini mga pengajian tu ini bukod to dito rin nga mga tiyali-tali na mo sadya sa mga kaptangan dito kaya wa na mo dahil halawm sin hadis Ibn Parman sin amuin ini Tuhan tayban sin Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam biya mahari na mo mon kaniyo bukod dito amuin biya mga personal opinion atawa amuin ini ara saksi ya sinamuin mga kami kataw-tay manghuran ninyo katawi manghuran niyo doon na sadya kita niyo mga pananggungan na mo agama Islam ini tukbal ko na ipagsarang syukur ka niyo harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan po na pengajian lang sa Rayaw sa masambot na mga dyan, mga katautay manghuran amin biya mga nagpasampay sin kuyat nila programa na to ini yari lang ta di matong mga ini isara nila makuyat sila dyan kami lang niya yari hatalayuan amoy in bukod halaw man si hula na to sumakawa in suara sin Islam di magpakmon kanila haamuin paglilay pagpatarang dahil haba sa sinkita niyo alhamdulillah yan to biya mga makukuyan sila kuno sin biya to na labiin po sin kuya ibang kuya sin kami amin yari lang ka nagpuunan sin amin hinanginin insyaAllah ta'ala sa masibok kita niyo dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tarayawan adlaw anak-anak sabab na isisim manay-mai panghindo yan bukon panghindo sin kami sumagawa panghindo sin agama Islam dahil hatalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban dahil ha aming pamihat sin pamuk na Muhammad sallallahu alaihi wasallam matok maun paamoy in karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amurad yung biya mga mapatok na itong patukon biya na supaya madawhat na to in ulong iban kasi nabilugan na to in rita sin Tuhan Rabbul Alamin kalutan yung haadlaw ka na niya na inyat to makuyat to di pangatayan na mo si mga magdatong biya mga suara mari amin marayaw ihan biya na si panagnaan na to itong sabot na to magbalik in amin suara ito hula Turkey ito hula Germany ito nagpasampay sin biya mga
ini kugkuyag nila bihan sin ini programa sin kita niyo alhamdulillah. Riyadh katan na sinamoy ini mantika sin ini Mamlaka Arabia Saudia maun pa Khalij al-Arabi katan na sin ini Muslim doon hayaon ula Islam ula Arab alhamdulillah yan doon napupo ni mga katawtay manguran na to nagbalag kabuyanan na murah-murahan mga katawtay manguran na may programa na to ini na kabuyanan sin kita ni hadlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala tambatan da sin lecture ka inayad to doon na taas sin amil siyaon at ini na lilay niya kato ina mo yung pagsukuan mapatut dia mga ayupoton sin tiap-tiap manusia in pag-ayupot ha ginhawa baran niya unahin jasad niya iwan pag-ayupot sinya walihan niya ang paindua inilaw niya nasubay ito karwa-rwa ini kawajiban kato amin subay siya ipatun doon ha amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala palipat kanila ruwa sababin niyan law niya na ini kawajiban kato inya to amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala di kato amin subay na to yato karwa-rwa ini batukon in pagka-ayupot harwayat na in tungod pa amin niya walihan sin kita amo na yung pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in tungod pa jasad sin kita niyo amo na in lawakan ta sila mo in kakaon supaya siya itong mabuk marayaw supaya kumusog din ginawabaran niya mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihat to sa lamduan hadya mo kanyang kataan hauno-hauno na kamo nakabutang mga katawtay munguran sibo dari kalawman sinula na to iban na si mga sila yato kalayuan insyaallah ta'ala itungpal na mo sa lando amon kanyang kataan iban na isab sinyan nagdurungo ka ini radio Wad FM sabab na ini simultaneous simulcast lang si bahasa nila bihat na itokbal ko ba guru na to amin yun na nagtatalat mabaya kain na pambaya niya magbang sa sumagawan oy pesab niya mabuti yung wakto na biyaon hirwal ko na kanya sabab niya abot na yung wakto insyaallah para niya tapag أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.